Hi, welcome back to my channel. I am Dr. Nihar Sinam and ngasi sigi video sida hana eyelid surgery tawraga nungai ba kitang wat bagi kitang phajadaba ma lehobagi hanbagi operation gi matang da sigi video se makhata na yengminasi haiba condition je sida aina photos matang udla age and full photo on yengagadi or real life da sigi face se yengagadi hena distinct oina ui aina haningi wase but dumaina utpadi nungai tamnina only eyes ki part yengaze so sumaina present torpane after eyelid surgery mapam atopada tawraga magi side ta eyes ki outside sida skin khar extra le hore asizina supaga leraga yengmada ahan oibazu male and wa bazu mali so asigi nungai tabagi lakpane so asigi situation ze kaigi laino haibada super skin zidi eyelid surgery tawdrikandagi adum eyelid mamang da zu side da zu adum lairam doine tawbu eyelid surgery tawkiba kanda eyelid sema mafam da di skin je lokthok pire but outer side ki skin zidi thamore now asigi outer side ki skin je sigi case hena supi je kaigina haibda eyebrows is khar low oi khar drooping tawe so right side te zu left side te zu photo se yengmina se sina right side te gi sina left side te gi excess skin nei se ure now excess skin leba haigera natraga eyebrow do droop tobagi namdara pe skin do supa haigera so sigi problem je fix tong no ba either sumaina eyebrow je kharching khatlaga di eyebrow lift ama tawraga di sigi problem je adum phagani or eyebrow lift taw dabida eyelid da excess skin supa gali je asi je khoina exercise tawraga di loktho agadi adu zuk solution amane so si je loktho kena pasana scientific way da yengaga plus khoina artistic way da khalaga planning and marking tawre and marking ze hanjan semdo e amuk tang yam line na marking taw banate multiple times khalaga pungkha ma punga ma sida kupna khalaga kamai lothok sige je munna khalaga taw bani sida multiple lines chalena si je amukal mathalaga amukamu marking je semdo e ne and then operation taw matam da sumaina skin je excess skin lotho e and magi operation je loishale and just after operation sin eyes open sin eyes close mafam jida hida kapu bagi operation khar taw bagi khar body pomi but after 7 days operation lora matungda yamna sit nan gre haitare yamna phagre and bit ushalakan yengbada ngasai gi excess skin marak ta zu leitre outer side of the eyes zu leitre and hek yengbada yamna ha oithoe around 10 to 15 years mu younger oibagi look ama lae haibitare and aina zu hek yeng makanda sibu ngasai gi same person dura kai isana zu khanbu khalle and photos yeng kanda zu yamna different oi and isana zu khanjai and isana zu dum ngakpa amo oi naha oi thokpagi looks ta naha oi thokpagi changji just because of that small excess skin so eyelid surgery to boze properly plan to wa madarka le and sumaina revise to boze di still size for the person haibitare doctor gi haibinataba luba ludaba jidi doctor gi luba ludaba haibam malay duga patient gi hakchang da luba ludaba haibam lay so sidi yamna luba pot na te because skin nang exercise story ne eyelid to muka hangdoga manungda operation amuka han manate only excess skin do loktho ga phajna plan tawraga loktho ga tawbai ne so akoi gi excess skin le hobugum je it is better than skin hena lokthok kiba je haing problem heli semdok poda nungaite and semdok poda possible oidabuji yawi skin hena le hobuji di lokthok pa yai and semdok poda easy oi now mitup se changam da semraga di kandim han bazu yai khawang han bazu yai mitup jam pik na semgraba chahon ba nungai roi line ani dum urani mitup se yam chawna lograba pikhan ba nungai roi pisum gam nakramina so sizu problem amane and then fat yam lokthok raga di mit che kutsanli and operation to with fat heta lokthok kadam nate fat lokthok pose part of the procedure nate fat yame na khanba mi du da fat khara lokthok kadam ni fat hekta lokthok ga hekta phajaga da nate so sigi mistake se phanam na thingna bu yawi operation to raga fat yam lokthok kiba skin yam lokthok kiba so eyelid surgery to bagi problem ga thok pose si avoid tong na ba kari steps low yai si mathang hoina sigi video sida khata ba mingmina si so first of all decision making migi influence the eyelid surgery tawruba
mayam tawne na tawba Instagram da mi mayam semnari na semjalluba aigi friend ama semba chatore na chatminaze aiju semagi ka haiba natraga mi na nang mitto semdu yadro kain comment tawbagi wakan nungaitana heta semjalluba. So obviously life the any decision has a sigumba na change lakto ni wakan na and maybe sigumba gi reasons na dum tawdo ni but mi na hek hai na yam tu na decision lobi kano haiba in haibadi wait for few weeks few months asi semning ena khan baje tha khar ngai ga semning ak tabi ai kasu kai de na khalak pi ai so yam quick decision lobi kano and mun na khallaga isana aina khalije chummi aina khalije soidre na khalaka na topiu. Next, correct doctor choose topiu. Correct doctor haibadi kaino heart na baidi heart ki doctor di yengi diabetes na baidi endocrinologist di yengi puk na bagi surgeon da chatlaga kari laina leire yengi nung leibagi kidney gi urologist di yengi adumaina eyelid surgery tawge hai this is a cosmetic surgery ni cosmetic surgery is a plastic surgery ki type amani sidai sida plastic surgeons da yenga bani but overlapping areas khar lei for example skin cancer je cancer ki doctor khatang na yengde plastic surgeon na ju yengi dermatologist na ju yengi adumaina mitchoga di eye doctor da chali so similarly eyelid surgery se plastic surgeons to bi eye doctors current to bi ENT doctors maxillofacial surgeons moina facial plastic surgeons oiraga di to bi and atopa type ki doctors na ju moina specialized plastic cosmetic surgery khatangi training phajana chatlu bo oiraga di moina ju to bi so sigi doctors ki group se phajana choose to biu sigi doctor ki group se phajana choose tawraga di risk and complications se yamna handa yam less oiragani minor complications di adum thokpa yai adudi panam hairaba mi da tawrusu minor complications haibadi ngasai tawriba problem dugumba planning da kitang soibu gumba skin lokthokpa khar watpa gumba fat lokthokpa gumba khar watpa gumba and shape khar phajadaba right left kitang manadaba pombaduna managidaba gumba so sigumba minor issues tasengna doctor dugi yam fault natabi da thokpa problems sidi adum thokpa yai but major issues haidi phajana gyan tana tawragadi thoktrasu yaba issues fat yam lak thokchanba skin je ka hena kakpa adum yamna anywhere phajana yengdabi da yam wangna ga linjanba mit panga da muscle do wangna kotmandana mit panga da muscle do manung changa da do pharaga thamba and mit pang manungai tawa sigumba jidi tasengna mistake gumbane haibatare asoibane yarigai avoid tawgadabni si yarigai thoktanaba khoina phanam training tawdana tamise and sigi problem singje yes in the hands of plastic surgeons thokpai but yam rare situation oigani siguma problems je tawriba mi kudeng makta thokpa natraga mi tarada amani da dum thok leiragadi adudo well trained qualified doctor di natre now major risk mayamse huziki aina correct doctors haiba bidu category da yaudaba doctor da tawragadi sometimes haidadi yumda chatlaga tawna buzu lei hai or akoigi doctor nataba minazu tawbagumba eyelid surgery tawba yabra natraga methup semba yabra haiga yai haiga aduda dum kanana tawina khona kem yengdabi da dum toksanba sumain tawbuzu lei hai to sumain tawragadi hayeng body da asokpa hain problem acho taropagi chance am lay now si asoiba myam je tho kan ke dorkani koigi financially yamna warani amada ung chatlure amada ung simdo ure amada ung chatlure aduzu asoiba mafong haktada then koigi mentally yam warani stress yam leni nungai tabo moini depression orani miga tinaningaroi miga puningaroi socially yam restricted orani thabakai gazu chatningaroi kemda tawningaroi sigi problem yam je kai thoina habda mina eyelid surgery je just hakchang sida kinom lela kinom kot pe ta khalle for example piercing tawbugumba nail extension hapa eyelashes hapa palm dinner lothok pe yai hoi tawrubagi kitang mak mami guma khale hobi yai but body sida kasu yamna sokpa thabak nate adugumba du di hayeng chahi ama leraga kauthok pa yaba thabak ne kasu yamna problem lebu nate but eyelid surgery tawraka soiba habisidi permanent damage ne and permanently adugi problem do dum lerni and adugi awaba do life da permanent issue ama oina lerni
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯣꯐꯔꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯥꯏꯂꯤꯠ ꯁꯔꯖꯔꯤꯒꯤ ꯃꯤꯊꯨꯞ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯤꯊꯨꯞ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟꯂꯤ ꯊꯥꯖꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯣꯐꯔ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯌꯦꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯁꯃꯦꯇꯤꯛ ꯁꯔꯖꯔꯤꯁꯀꯤ ꯄꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯦꯟ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯐꯔ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯔ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟ ꯄꯤꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯑꯣꯀꯦ ꯕꯠ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭लेꯁ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯐꯔ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯣꯡꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯍꯩꯕ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯔꯥ ꯅꯠꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯣ ꯑꯥꯏꯂꯤꯠ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯪꯉꯒ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯥ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯁꯜꯂꯒ ꯊꯛꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯐꯖꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗ ꯀꯩꯀꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯖꯜꯠꯁ ꯑꯣꯏ ꯐꯖꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯖꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯪꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯊꯤꯒꯠꯄ ꯑꯦꯟ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯐ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯖ ꯑꯣꯔ ꯋꯤꯛꯁ ꯊꯤꯒꯠꯂꯒ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯤꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯕ꯭ꯂꯥꯏꯟꯂꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯨꯅꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯏꯁꯥꯅꯁꯨ ꯑꯥꯏꯂꯤꯠ ꯁꯔꯖꯔꯤꯁꯦ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯥꯏꯂꯤꯠ ꯁꯔꯖꯔꯤꯁꯦ ꯇꯝꯕ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯐꯪꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯐꯪꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯦꯟ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯁꯦꯞ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯄꯤꯛꯄ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯀꯥ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯁꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯁꯤ ꯄꯥꯝꯗꯦ ꯁꯤ ꯃꯆꯨ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯁꯨ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯩꯝꯇ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯁꯥꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯌꯦꯡ ꯔꯤꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯈꯜꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯦꯟ ꯀꯥꯗꯨꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯤꯡꯉꯒ ꯄꯨꯔꯥ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯃꯤꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯥꯏꯂꯤꯠꯇꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯃ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯥꯏꯂꯤꯠ ꯔꯤꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯃꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯔꯤꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯖꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯣ ꯑꯥꯏꯂꯤꯠ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯂꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯁꯔꯖꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯣꯐ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁ ꯍꯨ ꯑꯥꯔ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯗꯨ eyelid surgery ꯕ꯭ꯂꯦꯐꯥꯔꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯁꯔꯖꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯦꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆꯦꯁꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯖꯅ ꯊꯤꯒꯠꯂꯒ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯒꯤ eyelid ꯁꯔꯖꯔꯤꯁꯦ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯚꯔ ꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯑꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯔꯨꯜꯅꯦ ꯑꯦꯟ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯆꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗꯁꯨ ꯑꯦꯟ ꯊꯥꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁꯇꯁꯨ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ eyelid ꯁꯔꯖꯔꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯤꯒꯠꯂꯒ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯊꯤꯒꯠꯂꯒ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯤꯅ ꯁꯦꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ MBBS ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅ eyelid ꯁꯔꯖꯔꯤꯁꯦ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯁꯣꯏꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯍꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯃꯟꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯩꯃꯟꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯗ ꯀꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ MBBS ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯁꯨ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯅꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯥꯏ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯈꯜꯂꯅꯤ ꯗꯦꯟ MBBS ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯁꯦꯝꯃꯛꯑꯅꯤ ꯁꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯂꯩꯇꯕꯤꯗ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯦꯝꯃꯛꯑꯅꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯁꯨ ꯁꯦꯝꯃꯛꯑꯅꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯐꯤꯜꯗ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯤꯅꯁꯨ ꯌꯥꯏꯌꯦꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯦꯝꯃꯅꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯁ ꯋꯤꯜ ꯂꯤꯗ ꯇꯨ ꯃꯣꯔ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁ ꯃꯣꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁ ꯑꯦꯟ ꯁꯤꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯔꯛꯑꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯨ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯅꯥꯕꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯕꯠ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯇꯣ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏ ꯄꯥꯔꯛꯑꯦ ꯈꯪꯉꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯨꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯕ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯁꯔꯆ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯝꯃꯤꯅꯦ ꯃꯌꯥम ꯄꯥꯔꯤꯅꯦ ꯑꯦꯟ एजुकेशनसे डिग्री अमा पाइबा लोरेना हेक्ता तंबा लोइबा नते कंटिन्यूअस रिसर्च तौरीने मीटिंग्स याउदना
online meeting oigera on site meetings oiresu national international makhan tawraga akhoi gi knowledge se sum enhance tawrine so eyelid surgery da zu amuk henna phanaba mathang tamba yaba sum leirine just lelaga langkhar kot laga mithup tahan ba khatang nate so si se yamna aruba operation ne and just like heart ki doctor gi masagi heart ki problems brain ki doctor gi brain issues adagi angang gi doctor gi angang gi anaba adumaina siki zizu specialist doctor amagi thabak oideni. Now thanks a lot for watching this video. Aina piriba advice se sigi matang da kai khali mayamna comments ta adum isagi opinion do pibira o and hana thokiba nungai taba experience le gadi duju share to view aduga isagi experience share to kan anyone gi ming panbiganu any hospital gumma clinic gumma gi ming panbiganu because isagi nungai taba kai problems face the way have to tanamina si habani mayam na knowledge to gain tawnaba anyone defame tawnaba anyone gi against sangang naba ina sigi topic se same banate sidi mit semuraga soiraga yam warga leiba missing do khat thengnabadagi nungai tabagi mayam da sumain tawbasu lei habdo awareness pinaba ina same bani and kaigumba qualifications sudrazu mina kaigumba mado haibane na khangdana thajaraga tawbo egadi kasum kaide adudo ai adugi against nate doctor oiba natabida akhoi traditional healers manakta zu mi chatlaga dum layeng ba yawi so adugumba dadi world da aina stop tawba yaba nate ai motives adugumba stop tawbagi nate just kai na chummi kai na lali kai na phai kai na phate do aigi opinion share tawba khatang ne and nungaiba experience lagi ba yawargazu aduzu share tabiru mayam gi phanaba awareness spread tawnaba. Thanks a lot for watching this video. Next video dong thingnarase. Bye.